ลาสักของสักเอโลดิ้งด้านนี้เสร็จเสียมเทมาไม่ฮิตากาสโลเตียงจงสำเร็จเสียมเฟกดิ้งจีเป็นลำเนินนี่ยิงตัวพันธุพังเพียสักตาเอ็นไอเลตุยนาตุงเสียเต้นผังนางเปียกนาโตกิจุยจงอินอีป้าปัสยานินคนพิวเชตุงเปียกนายจงอินตัวตักเจติงะปอลพิเศษเตลปอลพิวปาเต้นผังนางเปียกนาดุงจุยินสังกัมปาจามขันสังตุงะตัวป้าผังนายฮีนับเทนาปีจิงไอ ordination เปียกเทนาหุ่นองเปียอีตัวป้าตัวลุงดำนาโกมาสังแต่มันตุนอะไรของสิมดีงะอะไรสิมขิดตักเจนะตัวเปียกนาอมดีงะตัวเปียกลายตักนะมีปีนตัวป้าจะตังนาเลอามาป้าตัวนายนะอีดิ่งดีงะตัวเจนายตังนะมีปีเตเสียเตอักเฟกปีดินขิดบานอีดินขิดเชียงนะอามาเปียกนาเลงอกเปียกนากงได้ดีงะตัวขิดตักเชียงฮิลามเนเสียมปวนสิลเสียเตงินะอามาตัวชุงเงสังนายในดีงะตัวขิดเจนะฮิอามาอาตัวกิไซcertificate เปียกนาองมันดินตัวขิดเจนะซอลมอนมาบ้านกิจมตัวดิ่งลายสิมนางในปังหนิง Go ye to all the world and preach the gospel to every creature. Certificate of membership. The United Pentecostal Church of Myanmar. Registration note 1054, Jangkung. To whom these presents may come, greetings, it known that Zamkhan Sang of Nashville, Tennessee, USA, having been called of the Lord, is an order of ordination of said church in Myanmar, and shall perform all functions pertaining to their ministry as long as he maintains a holy life and conduct, working in harmony with the church. General Superintendent, Assistant Superintendent, General Secretary, District Superintendent. Certificate No. B. 384 AC. Day of issue. Somtum lekhat, khatum tulni le som lenga. Ito kisay na tunin piyak tenang piya aiza khachina. General Superintendent in situ kinin, Assistant Superintendent in situ kinin, General Secretary in situ kina. District Superintendent pen hitaka novi local sungpanina senior pastor Sir Michael itu sapodi. Kami teng tukim pina to ina ama kipedia imenana ama hi pasien pia nasib teina api jing nasib nale zatak na lai dal pia sang dina sia sang pi jai suminong pahen la to man mi piten zatak na to vek pinding na patoy na petek ni. Sangampa jam khat sang ipapa sian in phal nang nei na dung join dong sia na sem sia pite kol gamuma superintendent pai jongin assistant superintendent pai jongin secretary pai jongin he local pan senior pastor pai phal na to keima 11 chinjalianin nang tunga hi ordination kong piai hi ordination in hi lain thunei na wanglet na position a ding lovin pasyan na sem na hinyam khiat taka na khempe akima septe na lai da li chin phok na lian pi to le na phok the na ding jesu minin konga pi opan phok be hai le tu na event pin thuken nai ni sa dinga hitaka champitet china thuken na thu papyang na nei ding yang to pa na thuken thu ne nong ne ma bangina wang le na nei di le to pa min de kamari na khamang chang tam pi tak man di in the full gospel to the whole world le tung khep pa lung tam na thu bu ching tang ko the di in
topan pasal hoi le pasal pasian kama di le mi te dia pasian dia pasal tat in Yesus mentos ta kong ni amen haleluya pabsian to pa Yesu nang mantuni na to pa leto na la sem dia la ter misiang do te sumpan onin sangkam pa sam khan sang nang to pa tu pang sakin nang magam na sem na to pa teaching na sem na kichi to pa mi te maya nang mamin puas zata sem na tele o to pa leto yang dalam penasang pen o to pa zata na hunte no ka lundam du kong ko ba ina tapain to pa hi ordination Tunay nga ito papawo to na dito hilo bila. Inyam siya sa kanang magamadi na semna so si nangay lugin. Amamur kamte sa nga to pa nang machusunga. Amot ng damnang nga si nangle. Kala mo zong kalmiten so tang nga si nangle. Nang machua mo na iloten amu chik na. Nasem na piching ng so sa nangin. Lupa pien lunam ko na tuloko sukuhabi. Tunin to papaw pimitele. Siya tema ito tao. Tunin ng mapal na to impyang na ombangin. Nang manong sakila natapan to pa zatte yang ninge na nile o piare to pa zatta nang magamade zatta minam tere zatta o to pale to ba zatta na tapang so zatta amaso na manong prima pi gozong piri to piri umna to lungam na karin to pa piin nang makusyano suko pabusyano to pa chakin mo pang puta haleluya to pa lungdamong onin sangam pa jam khan sang to agipia patoy nain tunay na hilowa nang magam na semna kiniam khet taka semna tungpan damlo ten damna anga the na ai jongin nang ma thothe na lo ten the na anga the na ai jongin miak sami te hu the di nga to pakal son na ongmen anga the na ngai jongin na tapanong sa nangin thu pha pin na khusya ro su kunga pa ne pina kong pat pa pasen Jesu amen Haleluya.